Kulabo abasebenza ku-corporate bazovumelana nami ukuthi ayikho indawo enkampanini ekhiciza imijolo ekhipha inhlebo njengaseprinteni. Ngiyayesaba i-bulk printer yasemisebenzini emakhampanini enisebenza kiwo. Yilapho kuhlangana khona abo work wife nabo work hubby lapha eprinteni, i-bulk printer. Hayi. Yazi umuntu aye ku-bulk printer awaka-legal kodwa athole umuntu waka-HR lapha ku-bulk printer ngendlela yokuthi bazochitha isikhathi eside balinde lamaphepha bazowaprinta. Ngiyakutshela i-date bayihlela lapho ukuthi siyanini ngobani isikhathi iphelele nje yonke bayihlele bayiqede i-date yabo bakuprinta. Uzozwa sekuphele u3 months 4 months ukuthi hayi phela laba bayajola. Bahlanganaphi ngoba omunye waka-legal omunye waka-HR hayi bahlangana ku-bulk i-bulk printer uthola sibantu sibasondelene kanje. Basondelene kanje balenga ngothaya abanye bagcoke osesi bagcoke la bathi ma-pencil skirt lapha sebamike kanje balalela i-printer solisho njalo khohlo ikhipha amaphepha. Inhlaba ephuma lapho phela uyibani emithingini enjena lento bekayiqondise kubani vele bazwani ya la msebenzini vele bathi lona uyahlupha approvanga i-leave yaNkambule manje uNkambule vele akasamkhulumisi. Hawu uNkambule yena wenzeni? Hayi phela wamreporta ku-HR indaba zonke yabona kube i-bulk print yakhuluma. Ngabe imishado eminingi dala yaphela, ngabe ubungani bamanga basemsebenzini dala baphela, kube nje i-bulk printer inomlomo ikhona ukukhuluma indaba ezizwayo. Ngiyanitshela amanye amakhampani futhi kube kudala avalwa ngoba enye into eqinisa la makhampani ngilezi zinto ezenzeka lapha ku-bulk printer.